Da vidimo gde se mi to nalazimo zapravo. Zapravo? Da. Nije, nisi sunca tamo, kišman. Ne. Ćemo malo desno, samo da snim prvo. Šta to jedeš? Živote lutalice, gde smo mi, bog te mazo? Živote lutalice. Rastislave sine, pozdravi nam baku. Gde nam Lamborghini, evo te? Nema ga. Kok iz Gradurine, pazi mi kao da smo... Kao više evropskih automobila nego... Fora, vrat. Fora je. Vidiš Škodila. Eno nam trasa je. Nije, tu je negdje. Tu je Škodila. Jebi ga. Kad ćemo mi Juga izvoziti? Sad nećemo pokazati ni bazenčić. Da, kad će Jugo biti ovdje, a? Kad ćemo mi Juga izvoziti? Na desnoj strani volana. Wow. Mislim da sam dosta, ovo je dosta za sesiju broj 1. Dnevnik, kako kaže ono? Dnevnik. Entry number 001.